Hello bro, nadi Dr. Damishwar Lindo, nadi ENT specialist. But ketika video, isna wan shekaran kendiat sepang di ujung pang black fungus, mates can play a snow play use sepang jong sepang kajing jadi jong over covid. Tementang lagi panagan bro pergi India, Assam hampir Islam dan tadu mentah ya pun baiklah tengin pagi snow. Tamang di belong yung kray usiar. Kita kisah jong ujung pang kenang bangi laman. Tackle you with the laban, I getting some mahal for Gobia. Tenikong menu kita ke patient, but don't address when you live. Even some food, the patient you would deny immunity. The menu kita ke patient you would deny immunity. Kita at top of the list mentah kita patient you would diabetes kita layak COVID. Diabetic patient kita layak COVID kita long at high risk when you live. Second, apa? Kita patient bilang cancer. Balai patient kita dang sudah transplant. Ini patient kita bagi immunity dan bormet juga ketelan. Nanti kada new infection, new fungus. Uyola kiban ban sapriang tamat jantu. Melahir immunity. New fungus usdang ban baham iki surrounding area. Nah ia kedok sampai. Ada aktif ban baham iki. Dok banyak dari hakmut sama bahan itu cepok hakmut jompi ular bahan itu skin ke jompi takunta semi ini kita kisah kita kisah menurut omikong hakmut pi kandang gajing set hakmut baarkan wat kandang gajing tuh umut keba sma utum dan keba sma ikut kebala undan ru mat gajing tuh sna mi sna hakmut nang tangan dan gajing ketakli dan gajing ketaja gedor kemat. Nah hakani mang haba mau gajing ketaja gedor kemat. Mungkin ang gajing ketaja gas berkemat siliang. Haba ustam ni jempang us ketak siliang. Kan ba udang ya bisa tampak ketak ibrok beda kemat. Dia kata kadang yang gajing ketaja gedor kemat. Nang tangan dan gajing duna juga gajing snow. Dan aku mau kita nang wing yang ke loss of sensation. Kajing berber, kajing persain jangan digedor kemat macam pisili. Angta, hak kemat pa, kita kisah. Kalau fungsi tang ada kajing matla, lada operation matla sendat hapot ars slice ni. Kata ada kau persain pa, peni bau lah bendai na benta nak kadau jom itu fungus. Apa? Kandan kajing i arteli, hape operation nampang operation i badan arteli. Angta kandung di jinglong paralysis ka pelog kemat kandung la kawin kemat kandung kan long paralysis kandung la berpecah kan yang lainnya sebab Indonesia jerongan sepok kandung gajing siap lainnya gajing anjang pelog kemat dan kandu hak ketin pan kandung gajing pun jangan negara dok beniat kan hak beniat te kini gajing pun nakada pun isemi sesalam kesedan gini jaka bakelarong yong. Antara kita cakap betul kila bendan pok ketin kila bendan pok kemut kila bendan akan area jang kemut sabaran area jang kemut tukum tak dari PE ni tak kisah dari kita ni wiro dan landai high risk patients ngoba kontak iki health care provider jang PE bahajan kadang makin la men refer pi segi doktor kodai pandai di tes kebadan kam panwat landai nam dai udi fungus balai ba uni fungal infection ulang ubah mahal kata namar ba mortality rate dan percentage jong jingyap nakadaw jong ni virus nakadaw jong ni fungus kahebhan lada P1 kloy sa hospital lanyo di suma ngidang la man yarap lada ki patient Islam man dala dir kapor dengila ajing yarap ko ngi ajing suma ro ngila man la suban yarap ki patient takunta ngis kem bukan video kayak yarap pi bukan tip ini ki dakishan jong ni fungal infection tang ba ki bril ki yo agajing sumar ka babiang ha ka por ka babiang lisbo